menyiapkan dulu baju alit. Iya, bawa gantinya. Sekjen, ini Pak Ketua sudah siap. Wah, nyadak bekal naon, Wak? Seueur. Sudah. Ikan asin. Lu bagaimana? Tapi teh sambel. Mudah-mudahan jangan besok kesalahan. Bukan masalah di lain datang sananya dina itu. Aku udah becek tuh becek pasirnya tuh. Dari iya tinggalin. Di sana kan udah disambut sama Mang Amin. Oh, udah ada Mang Amin. Koordinator utama Mang Amin sudah percaya Mang Amin itu masih booking. Hati di jalan. Ya Allah. Kesembunyikan kan? Kenapa lupa? Iya. Di lemariku ya Allah enggak kulihat lo tadi itu. Aku ngambil kandungku. Kan gini bilang mama kalau aku minta sama dia kalau ayah aku Ajang kalian sampai diri kalian bilang Jengkol. ya mantap. Betul. Bohara ini mah. Asing. Nyerak Magicom nak. Tahan yang Magicom. Weh, asli Sunda nih. Rebutan dia mah. Rebutan nih. Asal karena hiji saya teh sono hiji teh daya sini tuh ya. Asal dan belok lagi. oh iya lupa satu lagi bagian usaha tukang DP direktur bahkan apa anu kado mobil pickup oh ya lebaran sekarang yang dosa orientasi dibayar Di itu jam 10 nanti kawan. ini orang tahu saya pun nanti mau lomba mulai tahu Kalau ini kan merek jam 8. Selamat datang untuk rombongan PWD. sengaja orang nyari Sunda sepawas kesana seapalin bahwa iya orang Sunda. Janten maaf ke ibu-ibu anu tiasa bahasa Sunda naraskeun sapalina. Alhamdulillah ayeuna urang sadaya tiasa ngampel ngariung di Pantai Kresik. Ngaturkeun nuhun ka ideuna Kang Rohman sareng Kang Amin. Luar biasa urang sadayana tiasa kempel ngariung di tempat anu luar biasa. Ngaturkeun nuhun mudah-mudahan acara seperti ieu biasa diulang deui
supaya kaguyuban orang sadayana katingali guyub. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadaya dina danget ieu masih tiasa kempel dikasih kesempatan kesehatan. Mudah-mudahan terasa orang sararea tiasa seperti ieu. Tak lupa selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, anu dipika hormat, serta acara dimulai. Bade anu disampaikan ku Pak Ketua, sama Pak Tua, Kang waktu serta tempat dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Sayyidina wa nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Palwargi saderek pengurus WSB Sadayana anu dipiga hormat ku pribadot. Atur nuhun anu parantos nyayowikeun waktosna biasa kempel dina raga nyaeta family gathering ya naon rekreasi urang Sunda anu aya di Bontang walaupun teu sadayana dongkap sama mungkin ya aya kesibukan bisa dimaklumi. Pribados selaku ketua PBSB oke selaku pribadi sadayana hapunten bilih aya kalepatan. Ya momen masih suasana lebaran, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin kasadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah li sholiyati barakah paguyuban PWSB di barakahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin Allahumma ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan katsiran hamdan na'iman hamdan wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma halil alana fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa faidan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ya abrar ya karim ya rahman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ayo. Mantap. Ini yang paling mantap nih. Daun papaya.
asin. Daun kita. Alasan teh kurang teh ngaku kaponya dibawakeun lauk ikan asin pedang teh ka wacetet diganterkeun geus lebaran apa bener lebaran banyak mah jadi banyak itu jadi pas Oh, maksudnya jadi ya langsung tuang heula. OTW KUA. Sesaat saja tak